I can understand something and I'm able to do something that it will be useful in one day. Physics, I hate it, but the experiments with electricity are interesting, are wonderful. If you rub it, look what happens, yeah? Vale? Aleshores, aquí hi ha carn. Aquesta carn, no? Una coberta. Okay, with 1 lemon, 2 lemons, 3 lemons, we can continue. Vale, aleshores... Vale. Creo que hoy está luz. Bueno, esta fue la que We've learned how to make a circuit with a bulb and a circuit with non-conventional power sourcing, like lemons or potatoes. It's amazing how you can fix something by yourself and to realize that you can do it by your own power. It's amazing. Convivir. Sí, porque me he dado cuenta que no son tan diferentes que nosotros, no son tan... ¿sabes? Yes, we have a wrong first impression, but with the time, no, it's okay. Well, it's different being with people from different cultures and different countries because you learn new things and you can help each other in different ways than you do in your normal country. Creo que es muy diferente nuestra cultura, la forma de pensar y todo, pero creo que, o sea, en personas con personas no somos tan diferentes. Creo que en el fondo son muy buena gente y me cae muy bien. Me lo paso súper bien con ellos. Nunca me lo esperaba que con 2 cajas y un poquito de papel aluminio podría conseguir un horno solar. Me ha gustado porque los trabajos los hemos hecho en grupo y todos han hecho su parte y ha estado bien. Y que estaría aquí un mes. What Boba's are made of is really, really bad. A ver, hay mucho. No tan pequeño. Parte. No puedo hacer.
fin. The experiment was very interesting because we made something different than others experiment. Estamos haciendo una actividad, un experimento que se consiste en poner una madera con unos cables, una bombilla, con filtros de estaño y la pila. Y entonces se conjunta todo y haremos que se mueva el rollo, ¿puede ser? Y esa actividad experimental. Difficult. We have to move a circle through the wire without touching it. If we touch it, the light is on. Este proyecto está dentro del programa europeo que se llama Erasmus Plus y es especialmente una educación no formal, o sea, una experiencia no formal que es, habéis visto... Pues es el primer intercambio que hago y nunca me esperaba algo así. Pues que siempre hay que ser positivo, ver la importancia de las cosas. It was very fun. I cooked, I played all, and I cleaned. It was very fun. Feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this Armageddon. One love. So when the man comes saying, let's get together and feel alright. Let them all pass on. Dirty remarks. One love. There is one question I really love to ask. Is there a place for the hopeless? Well, this youth exchange helped me a lot by improving my socializing skills, and I talked a lot in English, and this helped me too a lot. And staying far from my parents helped me grow up. Estoy aprendiendo más en esta semana que en todos los años que he estado en la ESO o estudiando. They are very kind, just los quiero. Let's get together to fight this holy Armageddon.